tunruma chuan mathematics a poimo deuh mai compound interest chungchang te tin class 10 a khan installments ti te oma chuan class 9 a compound interest ti te growth and depreciation ti te oma tin chung ho zong chu middle level heta percentage le simple interest atanga man chho that le vek thei turin a to bul rank kan soi chho dona heta achi pa installments ti han zir ring mot kha ani thei lawa compound interest lo zir tok te kha thei lawa a formula non derive da na tang ten la va in kan soi chho wanga chu abul bera hianin percentage chungchang ka soyanga percentage ha hian kan tia hianin hemi selling price ti te cost price ti te tin profit and loss ti vel te kha ma khai ro chu ei kan soi lo thunga khamit nu lampang te mai te percentage aten kan soi chho doni hi engamani civil service le engamani thil exam shim ma po he topic hi abikin banking lampang exam te nakina ala mga katianga pe ko chana poi mo ma chu achi pa installments le compound interest kha direct a hanzir tok lowin percentage aten kan chui kir chodon tinari chuan helai dokana karon da chua hian example pakhat kan banga result teacher talent siam hian tiang hian siam ani thina antina la he in paper lo ni ta se english le mizo le science le social science le maths high school a chon om thina he tu em mark kha lo ni ta ni chuan share angin helai hian ka da chwa bok chu below 45% a mu chuan third division a pass anga 45% vel a mu chuan second division a pass pha tina ni ta 60% and above vel a mu chuan first division a pass tina lia chuan 75% and above a mu phei chuan distinction a pass to tina ni ta khata kharin heno panghian a total angeni mark kha a via grand total a mu zat kha the percentage in exact ngeni ti kan su danga chu ta tang chuan a pass na eng division a nge pass ti kan chu thei don ani chuan ama mu zong ho hi kan bel khom chin photanga heta hian hei 60 75 55 70 50 mutani ti chuan han bel tai na heng ho 60 plus 75 plus 55 plus 70 plus 50 kain wa 5 plus 5 10 1 in hand draw chuan hei hi 10 14 heinen chuan 29 lo nianga heinen 300 ani tani chuan 300 a score tinani chu avaya amak zong bel khom khan no 300 a score ai chuan full mark zong ho hi pakhat na chuan full mark an muvek long muvek ta semi pakhat chuan za ka full mark ani ta chuan subject ina full mark hi bel chuak vek bok ta ina 100 panga on chu 500 ani mai ta chuan he 500 mutura khana viable khoma 500 mutura khan khano pangkhan 300 a score dinari chu omje chu out of the total full mark total 500 atang khan khano pangkhan amak song da khom chu 300 anita chu ti hian in tinga hei hi ziadan tur chun ta heta po tia bai anga kan je hian za mutura somru ka mu dinai ania hei bai reng hei out of 100 a 60 score dinari ta po out of 100 a 75 a score dinalo ni ta ka ti zel khan amu turza khan wain dang ama muza ka chunga kan da thinang che khan ta po yan a totalin vai hianin zanga mu tura a totalin zathuma mu dinalo ni ta ni chuan result ta khanin he no pang hi individual ange pass ti kan endu ta chu percentage in kan da don ta ni percentage kan ti tak hi zazel angate ani tani entiman hello panghian eng percentage nge score ti shadu chuan 8% anga in convert anga don ta chu percentage anga kan convert don chi hen ti ti hingai ta ni a full mark kan wain da nga chu ama uza khain da multiply by 100 in ta ni za out of 100 in hey out of dinani ta zanga zathum hi 100 anga chutin engza nge ni ang tinang deu ni chu ti join hei khan chok tai la 0 and 0 cancel ya hei po cancel ya ti chuan ala bang zong chu ta chuan om ji om to lawa 300 by 5 hi bang ta han cancel la tai la 5 6 or 30 no nianga 0 ti chuan kan answer nei chu
60% lo score ta ni no pang hian ai chuan first division a pass che ti na lo ni ta chu percentage thil kan convert don re nang chuan kan hriat ngai ta chu za in multiply ngai ti na kha ani ta ni hei hriat chian tu lo ta za multiply tu ti na ni chu en tin na dang pak da chuan poisa lian thama mi pakhat ho se deuh mai hi oma thatin kha nuai khat a hlo zia ni nuai khat a hlo zia ni hei a hlo ni chuan a hlo tang hianin khoya ma hian poisa donate zia TNT a donate thin ti mai te sing khat kha donate thin ani he pa hi mi pakhat ani ta he pa hian hei a chan sin ani ta a thian pa khan ke po ka donate ve du khop mai ka hlo tang hian cheng sing khat ka donate ve du ti ve ru ta ma se a hlo ka he pai chu sing riat chaw hlo ni sing riat a hlo ni chuan an han soi du na an thian du hian an han soi du na ke chu ka tho tang hianin sing khat ka donate ta nang chu hi tho chuai hi tam vak lawa sing khat hi donate ve du su anin te nei chuan ani le exact nge i donate ang vel tho hi ka donate ve ang ti khan an pahi khan an discuss ta khan he pa hianin a percentage ang zong ka donate za hi ka hrilang chenga chuan chu tiang za chui donate ve don ti ta ni ti chuan ti hian chok ta ila sing khat donate zel pa hi out of nuai khata tro ha nuai khata hian nuai khat a hloa sing khat donate out of nuai khata sing khat kha percentage in exactly kan chu du chuan into 100 kan ti la zela 100 ka percentage convert na ni ka chuan he cancel theya he pola cancel thele khala tro 0 po he pola cancel thele khala 10 sia bang ta 10 1 is 10 ania 10% ta donate thin ti na lo ni ta ni 10% hian enge soi tum kan ti chuan a tho chua kha pa tho kha za ni ta se cheng za a hian cheng som ka pe ang vel ani tina soi tina ni chu cheng za a cheng som ka te zel angani chu ati nei he te poisa lian pui thama a soi lai ai khan hriat hem ol ta sat mea he cheng za a cheng som zel pe ang vel ani chuan ke po hi cheng za a cheng som vel pe ang zel chuan engzat ni ka poisa pek ve te ni yang le ti khangai tu ta ni ti chuan 10% ka amata ni chuan a hlo chhuat tang hian 10% chu sing khatania nuai khat tang 10% chu he pa tan hian sing ria tang hian 10% engzat nge ni ve ang ti khangai tu ta ila chu ti hian kan ti don ta ni 10% mo out of 80,000 tang hian sing ria tang hian 10% hi engzat nge ni ve mo ti kha angai tu ani chu ti hian chu let ve le che tu ni ta 10 by 100 in tiang hi percentage 100 za a som hi sing ria ta tangin exact nge lian ti kha chu ta ni sing ria ta tangin chuan hei le hei cancel ta mo chuan ta hiarin 8 1 is 8 1 2 3 sang riat lo ni ve ta le sang riat pe ila sang riat a pe khan ani chuan cheng sang riat a pe khan an pek za nai nang chian chi an tho chua milin dinari chu percentage reng chu za zel atangin engza nge ti kha khai rual vek dinari chu za atanga engza nge ti khai rual tu kha zampangin kan te dinari chu ti hiana zia te kha helai mark kan sur kha sira hemi mark example ber kha 300 a score a total khanin out of 500 a kan draw a percentage in ka convert khan out of 100 lo ni ta engza ni kan chua kha ta he 5 6 30 60% ta chu ta ni helai tak hi kan soi fia kwal don te mo helai 60% mark a score he pa hian out of engzat ang di chuan out of 500 total atangin 60% out of 500 is engzat nge a mark ang khan 300 ani ta hemi word hemi thumal phei a poi mo tu ka hei hria chian chuarin percentage hi man aul tu ka ni mark zanga a 60% ta mu mo a percent ang zong chon 60 ni chuan chu 60% chu mark ang zong chon 300 ani dinari chu soilon le tiang hei azia dani hemi phei tar dan hi ngai ani tum tu hemi phei poi mo lu tu ka ni 60% of 500 is 300 dini tani 500 atangin 60% a percentage ang kan lakin chu zathumani dinani me hei chuan hemi bang hian du dai na chaw chhuak kwal thei ta a en tinan zo na pathum om thei ti kha lo hre phat ula zo na pathum om thei ni tuna ama sabera chuan hei kan zo china ge hei la hria daw ni ta se hei
500 mark ka tangin 60% no pang in score 60% out of 500 so ama in exam yen yang ti kha mo lo chu du tai la helai tak yang exam yen ti kha shit chwa kan tum chin do ne hem mark za to 60 in tianga percentage rang ju he somruk hi za atanga somruk tinani bai 60 by 100 in this ela off he multiply it into 500 in da 0 0 cancel the draw so 1 5 0 or 0 5 6 are 30 300 chok ta ni chu 300 kan chok chok ta ni full mark atanga 60% to 300 ti kan i chok chok tinani chu he lo chok chok the ta phota he hi lo zo ta se kha kha cho dan to ni chuan zona omlet thei chu a percent zo khi an lo zo thei chu ni x percent te lo ti tai da 500 full mark ania chu tatanga x% of 500 to 300 ani himna tani zanga a engamo percent zat kan han cho khan zathum ani ti kan thrian in ta chu engamo percent number kan thria lo unknown hi engzani en percentage hian ti khalo zon le ti chu chu tiang in cho cho don ve thum chuan in cho dan tur chu china kan soyang che khan me full mark 500 tro ha chuan chunga ama muza multiply by 100 mangin chokro chuan a percentage in exam chong nan ti takha hemi step mangyan kan chokle chinang ai nang che chiang 300 by 500 into 100 tho haram arin rem chok me x kan la hriat lo ang khalo ni ta percentage rem so out of 100 ani ta za atanga eng percentage mo kan la hriat lo hi kan cho cho tum khani ta of to multiply nia 500 alo nia is equal to 300 lo la ni lok te se tian mathematics are and so an akara multiply on 500 he had at why it's 300 multiply by 500 now yang so x by 100 lo lo omani so an he 100 he by divide the thing lena mak transfer don so multiply na kal non ta multiply by 100 this one x hela ma chi tong helam pang in cho khan x value za kha kan chok le te kan chok khan 60 cho khan china 60 lo chok ve le chi unknown value x ka 16 ni kan thele ta chu hemi step tak hi arong chok le thau ni chi na phasam bera ka soi ha hemi tar atang hianin he a cho chwa the he po cho chwa the ya he cho chwa le tum chinang o question kan tha le chinang e pattern kha 60% of total marks full mark enga mo kan la shelo ni he total mark is 300 60% kan choka chu out of a total marks atang in 60% kan han cho hian he 60% hi 300 ani chu out of in total nge kan thata lo ta ni so in total nge ti hi shele lu ta na kan thia lo peng hi x mang chinang o x kan pang le chinang ti chuan 60 by percent to 100 lo ni le a of to multiply ni x lo amanga 300 tro ti chuan he ya han chawanga divide atang in he divide atang in x main helam om tiring tum don is 100 kha han so 300 multiply by 100 han so phoda ni chon 60 into x ala om anita chon into kara om by 60 divided na chukle nga ta divided by 60 hero ni ta thunga x chi bang ta chu total kan thria tur kha x kha maina bang ta ni 0 0 cancel the draw 6 1 is 6 6 5 are 30 0 ni nga 50 into 10 so 50 le 10 ala bang ta 50 into 10 so 500 alo chok le ta bokani tikhan hemi step hemi tlar apoi mo sia chu kha kha hriat tu ni khoi mo kim lo ber hi equation atangin a cho chwa vek thei ti hriat tu hemi per hi aron in engani shwal mum chho tel tel nga formula sang sang ron piang do ni chu wang chan hei hi hriat chian le tu ni he thil hi o cheng sam khat poisa ineya inu in inau nena poisa pe vero inau kha atita 50% paying che titani 50% om je chu 50% hi percent kan ti re chu za atanga te soina ni bai inei kha za ni sta se cheng za ni ta se somnga pero ati jon achan ve pero 50% hi chan ve ni ta achan ve pero ati na che ni ta ni chu sam kha de na chan ve pe gon jon zangai pe ka ngai ti na lo ni ta tro chu helaya atar poi mo ka ti mathematical form an khan han cho chwa le tum don ta na kanu in 50% out of my 1000 ka cheng sang khan le tang hian 50% kana min pero min tia a poisa in chu engza nge ni o ti khai shadu ta ni kan hriat sa tho ka ni sang kha tanga chen ve chu sanga khani tho ro kan a chuak em ti a choin ka chok chin kher du tina ni chu kan cho dan ru so follow da la 50 divided by 100 tina ni percent reng chu by 100 in da of multiply ni 1000 draw chuan 0 0 cancel ti ta 0 pa hi
and why one is eng ma chang kai na nei lo chunga bang so he multiply to 50 into 10 to 500 lo chuak ta me a chu chu ta answer to 500 ka pe ka nai ni ti kan pang khan shela me ti na ni dora pei khok sang an zuar ni cheng sang ti man te oma sang khat zanga man te oma mo chuan sang khat man te po omani thlen phei chu sang thum man do te po omani chu chu dora khan he pei khok hi sang man hi dora choni thianga om thina ta chuan po na chuan 20% discount lo ti ni 20% kan discount ne tun tha chungin ron leng nge ro 20% in kan ti tlome ti ta ni hemi ta na 20% hi exam ye o paisa in hemi ta na 20% hi exam ye hemi ta na 20% ti kha a sang thrin nan mani nan chut sa kha an lo tar den den ai chon po na chon hei phekok hi engamo phekok mi ngalo ne hei phekok mi ngani chu tiang phekok chi chu 2000 ni thin kha chu mi za chu lo ni to a sang khat za sari lo ni to a chu mi za chu sang khat zanga man ni thin kha zaria ta ni to tia a hing sang sang lo tar phu ai kha chuanin an mani cho chua sa chon 20% ni ya nang mani non chok so ga me ro lei tu chuan an lo ta ni ti chuan even le don ta hemi hi i lo lei tu ta ni hei mo hemi kha chomber kha chuan an la discount zui ani chuan 1000 atang hian 20% chu pai tai la mo i pai do ni ma se apoi sa tak takin chu 20% kan pai tu chu exam ni ti ka chu du ta hei chu out of 100 atang percentage an soi me me a number hi pai hu tu ni lo do in faculta cheng sang khat man kha som hi an discount ani chu ani chuan som hi kan pai te ong ti chi ni lo percentage ani ya hei chu hei amount na paisa tak tak ani ya hei percent hei tekin thua thil soina ne hei jo paisa tak tak ani ya cho pol mot lo tu 100 atang 20 kan pai te ti chi ni lo he 20% hi an discount na za kha up paisa in exam ye ti kha chut phot angai ta ni ti chuan phone mo ka calculator kha in thora 20% in discount na percent om zero chu by 100 ti kha ne a mo chuan 20% out of chemical 1000 ti kha lo chok tu ta ni chuan multiply khai mang ta chuan 0 cancel a to chuan ho amount to lo 20 into 10 is 200 200 and discount into 200 in here ti klom do na ni chu mo cheng sang khata chuan 200 kan pai chin ti tai pa ya 10 minus 28 cheng zaria tin alei thei dinani mo ti khai chok chuak dinani chu khaya la all some le zok phei jon ti point la ti ta ya 20% and discount na mo sang khata khan 20% kha chok chuak khotila out of 1000 atang hian ti ai khan za a som ni min discount ang ania za ni ta se mani som ni min discount ang ta ala ba song som riat za som ni an discount nuwa adang som riat la ba kha za som riat zo kha aman turani mo ti khan 80% ang indirect in chut hal thei thei 20% out of 1000 i chut khan za hi chu ka chu za hi chu sang kha teng in pai le te ya sang kha teng ai pai le khan zaria da lo chu kha dia pai le do lo khan ala bang 100% out of 20 and t to nuwa percentage la bang zo 80% ka direct in han chok una minus wal ngai ro kona chok the 80% out of 1000 aman ka direct in kan chu ta percent chu by 100 ania off chu multiply ania heile 80 into 10 chu 800 direct in chok the thowa khai ro chu shortcut method in khami aman khai sha du kuna man hun bi ka om ve lo chon ka tiang zel khanin min helai mi hi alei uzo kani pon 20 tak tak hi pai lo tu taen 2020 va pai tu ni lo 20% hi apoi sign exam ye 20% of 2000 hi exam ye o ti kha apoi sign chu zel angai chu bang chon hemi tlar phei ka soi khan sina helai an ma mang exam tu ka fan kha poi mo tuan chuak zak don ani ta hen kan sin sia ne ta khan exam ye kan ti kha no pang pahanin full mark zanga khan 60% score most to 60% to out of 500 and there's on 300 to choke ani ka he char hi an phang reng to dona chu bang chuan 60% out of 500 is 300 ti ka he remote hi mikila formula derive kan karon mang doni khu a step poi mo ber atano phang khatam